Hallelujah. Amen. Eh. Akeni wonye wo che ofele ni le ni ke efende mokonya afende ni le hu efie mokonya afie wo won sole ni wo ka gbele wonu chumo le na ni fa na nya wo sole a manche mi amanche drolo nyungbo na akpe nyungbo lebi ne wo ke ojuwa don atakpakpa ngmene gbine ke obi ekpeshi en be wo pe koshi en moko hi en shijabo nucho oyin che ofe ngmene gbine wo ke je onwe ni ami ni oba no ba wonu chumo ne fen wo je shikaje suha ke bata ngmene gbine khogba ne wo ke nucho hani ojomo ahwere ye nuchumo ne mi shimo kenkle wo ke nucho boni oji manche mi amanche fen bo ba no ba o sen koni obi nwata oshuono koni nuchumo ne ni wa chune eye emu nucho boni oje David ino ni okato manche wangmene gbine ka to manche ke manye me eji nucho bodenche odwemo woke ade sadwemo chuni shi bo ofele bo odwemo ni woke chuni gbene gbine hu nucho woke jebo kaka nai ni nucho bodenche oba fote ojomo hwe ni chumo ne no obi no khala no ohana me bumani maya no hewo gbene gbine me ke bo nucho odwemo jino na me ke chuni woke atakpapa oyiwado yo oyiwado cha ofe oyiwado agbena nyimo oyiwado boniko gbena kula nucho gbene won ke he ni obi epeshi ye jeme una bo sanchun ebi keba keyin to ko ajabokan eja nai ni ba kaka akwe yo ake owo clantie ani o la ache awo jama na ka me shinu chomo won fote jemo ka jomo won hwe
o ba wo yo na wole manye ngene pine ka wo yo mo ni me twa ne le den che kwe ni etu ni sabo nu cho ohie wo ka ta papa ba wo amobo ni na tun aba wo mobo ani ni bi agla ka jese ke ba gbe amehie ka me amegbla pa yo nu cho fe cho mo ka me fote ameka yat wo nsomie echo lo abi na meye nu cho wonder bo shi won joy won kafobo bo ni anya hoye na fe no ko ni ehion mene gbine wo ka wonder bo shi aka omo konklon ni hwehwe Calvary nu cho so hako ni ola stretch ni ejue hawo na kala ni wo ken fote won hwe wo Solomon no ye che ke bi ke mo konkole ye le fa akake amen e fa ne Ghana mamu fe eni wo she obaje wo yo mopo wo chon ka gbene moni nyese dani wo mami huni awo kenklen wo yo mo ni ji na ayele na ayikanle na no ben the first niji Gbese Manyɛ e pepes fe ni leji adontin of Gan State sorry ni mene gbine ke o na leji wo mami o fa nenye twa anye de nye hale wo mami wo manye ba fa egbia Mene ashime mene hogba ni ma hogba e ba fe mo na pe ake ape mene gbine je ye no ko gbonyohi sika nye kwe boni ntashin taflache nte hin san no wo ka o ya hin be gbojo mo nbo hi inaji ishoji ame gbojo no wo inyemo bele klekle tumu beni awomi na awomi na fe afi nyonma enyo kese inyemi ya hu no wo basusu akesa ni manamboko ni Gbese akanyo no wo mamu ublayo ne kekpete he ni mbile nkele wie ne pleno ake ba wa no wo ke twa Gbese nu chumo ye je hwemosane no wo mene gbine nwo le intention no Shuɔnɔ wocho nkele tano ni nkele ake nuchumo ni chuo isane chufemi ija ke bi ane gbojo mo ban he ishiko intase mi chile le hu ya hin ko ni wo ke boa me ana ko ni Gbese aye emu nuwa ya wo hin efe bo nuwo yo ne nuwo mene gbine shinuwo ta oblayo Naa Okailey Osamanyɛ le tanko no ye bi enene ini ne ken no leji moni imo niji abotia he kula ko nale obasumole yes Esamanyɛ no won wole imole inpete he na gbene wo ba chu ni ye Gbese ene he wo pe mene gbine wanu hwam wanye mi san wo ba binyumo ofi manchele ne domomi agbene le nichumo ba ken no ne ba chon wo najian famo he ni wo chon ke he ni wo ka chon no ni wo fake no ni wo ka fake ni wo yi omanye ye gan shipon ne no twa ko no manye abla wo fe manye meni kwata mini wo fio
wofio eshe acho mi na adole ablade ni jikenkne gadang Gbese am original organizer Jimmy ni wo mami tashine ni Gbese Manyɛ nhwe na ne befe be buaka buana ewo ejinoko ni ngonna beni ekaneka dwemo na eba akawo imbi bo na aka gbetene ko ba nye ewo mi to gbajiano ka hye mahanyele ko ni ba piami mene be ehye ni wo ka wo ye bi wo ba wo ma mi piamo ke bi na ewete hwo no wo ba ye ho dase ewo ye manye mefe ana wo ke wo ma mi oyura don yehowa ajobu ke susumo papa ni ona no ha wonye mi na ejabrochi ton iba ni mene o ke chie ewedi aka edumo na jiam ne ketu ni ya wo twa ni o manye abla wo Naa Okailey Osamanyɛ iba fa egbiami kechen shitra lo Ago. Ago. Amen. Ago. Amen. Chemen, kanyame, nime kaname. Nyami me ken smoloye. Ke Gbese bi fe mi hanye fe o manye. Be acho mi Naa Okailey Osamanyɛ. Nyana gbe Osamanyɛ. Yeah. Egbe Monique hamie kenya kwelele nche Esamanyɛ. E kashi ne dwen he ne ke ekeneke gbe ba hami. Mwene gbine washini wota moko ba bia ke mi na fio. Be mami neji Gbese Manyɛ ha inu ihe shishi ake eke bia na eda enye fe nani ni ke abae eke nyen ejofue shimon ekashi edwen he afe be san shika ekwe ehio eyo ake manyamachu enuchu mama hale no we hanchi mbenkele neke masumu ni inka insen ahambo anukwale ewomi areho ejake indwemo sheko jeme mfedi jake nuchumo wulu ekatelemie Gbese nuchumo Gbese pe to mo ganfen eke nakai hewale nwonde ni nke bu Gbese he no ni yo ni mawie nwatwa na eji je mi hewale na shi wo chefelo mabi wonu ncho Yesu Kristo ne ehami dwemo ehami nile ni ehami twi eja ke Gbese twi akenyo Gbese enye Gbese fio ni na shide no ni nye no ni minimba bote ewulu lenche ni wo ma bi Kristo ake wala ke hewale kenile dwemo training ba boni tuwe ke awie ma botwe
dani mawie boni wo ba fe ni hia efe afe kome mini wo ke ba ni mini wo ke ba ya hela ne ke me piete olololo e wo hien pa wo he no boni ma fe ni momo hia fe afe kome fe ba pene shike e ko ba pene de wo me onupa ye she wo biye ni ngmene amenye keke eji ake gan benye ewo gbeke biye mo fia mo nye keke tafla che aye mami me shi moko domo shi e hamu inye mami shinye mami ewo masumo ninke gbese gbeke bi wa mo fe ni yo ma ninke ba wa me ye mami gbese manye hewale na ni be fe be ni maton machele be fe be ni dwemo ko ba ban tomi machele ni ma bilegbe ke ma inya ma infe ma mini ma fe ja ken kometo nyam machu min pa mo fia mo fai mo fia mo ni into eno ni le nya ke kiam shi mowe nya mo ami ni ha wo ma behe e ke wo share heko ni wo gbese ni wo ho aka ke gbese chake gbese fefo beke bi en ya school beke bi chake wonna no chumo wo ha me no page no ntawo ni nyake mafe ne ba fe mami ba fe lefo ko ni wose ko enwo ne kake o hweko hi ahye ni wo energy no ni nyo ni make ma oyiwa don mo ajobo ni nhwe ohi ahye kokoko onupa efe ni yo gbese be fe be ya machima benkanye nya wo minga da ke jen kometo no chumoni ma bonyatwe no ne sani ma fe ma fe ago chemeke nyeme achomi na akode anohuma ne jikenklen asane klonawe manyejimi ne asane ejigan gan egbigban chon wo fe wo hweji gan akọ e ma pa na ebu nika wo wofo e wo fe bloku nika akunmi ehinkun bona sene fe nakan kuche ni yo wo gan fe nakan fe wo hweji ekome fe mu aba ni ke won ya wo busha ke ya wonye na wole iyo ya ke nyumbo ba he chole no ekome fe mu baba gbese ni nyumbo ba on hwebra na ke ba aba wo fe ba domumi ko oche woche ni yo nwene iba wale denye esa wo woje la won gbe si won gbe ke mba na gbe ehwe bibie wo gbe water wo won wish amafi eba ka nne kome o ka ni je enyo helele ke wo maji anyema te won bi wala won hale yomu ani ke manye hale won bi wala won hale etashi ne ya fi o ha kenwuma dana anagbe akewo wonye ya ni wo fe wa kwa ise fefo ehye ko ni hintin sani wo pa eke ndoko ba wona ndoko yemi wodi ogbo ase nika babo amane ache nyemi na ba bilesani beno na atota kete menesha ya no lome ewawo na kanji bona me fi ame kefe na kanwe ka me polutuma eke
Ano ba me boy ameta me ho wo ni bi ye be water gan ameka drafe wo ka wonye shipon ameta jet mi ja ka me fe wo bulu ameta ka fe na me ngmo wo ba me nli wo ise ka won fe bi e wala ka won chile no ko mi na ko de ano huma onye obe fe mi asene man ka achoma so boa mi man so ya mi wa shi ni nkwa boni ni bi ya le na agbani me ni ba ye wo se wo kan pin ya me ni esa wo pin ya me ka ba shi benene won ye maja cha me nyu egan mi pa majin fe fa npa ha me gbele fai shi mi pa me fa ke e ko me fe mu aba ka wo manche me nyu anya afi omoko ni fi o ke ni npa ba ya hin ni wo pa na kan bebe e aka ho wo jotiri fe wo benoko don wo benoko don asene ejigan asene epo benoko na kan no mu ni ba to le benoko no wo ehye eko ni wo kanyemi sumu anyishi ejake wo ba ya te anytime wole no ni enu wo pelio godu ko be mi ape wo no ko mi ne wo pelio ene me fe sanu wo che wo mwe wo se won pa 5 o ye gan ke maji achemo nu pai ni te la gan na ame wo mengbe gan amengbe gan mi we amengbe gan ke ko che mi ne bi mi sanie magbala mi ma chon le no ne wo na amegbo gan amengbe gan eja ke je ne ke wo yo mo won se ne wo bi o eje me wo ka jo shi bi e wo bi oju keju na ayo mo wo no agbe na o ba na lamle for de no mi wo yo eje me won pa fai apa shia be ewo shia be enfacho no ha wo ma ya no e wo ma gbigban wa e chege kete adangbe fe ma ba won pa fai wo pa anye gbele fai onupa eni tira gana ka me nu gbe mi na ko dia no ma mi bo ame kokko keje gme na ke no na afe kesho gba pa me klo bible ame ka me aso ma meto akwaja ma ba nyengba ma be ka nye klo bible nye aso mo mi ni so mo nye ya nya ye nyumo ifo wo se nyumo ba agbenye so mo tuoni nye pa no nye fi o si nye fite ma twa no manya brawo temeke nyeme ago ni meke na ame mena shime mena shi hogba ni ma hogba na ma hogba wonda cheleshi ake mene gbine acho mi na dede fanko the third asne manye mi panye fa enwon na wa ake mene gbine awo gbese manye ni sane ko me peni mita ma ke eleji ake ka wo bo nupa ba ke sane etelebo e wone ba ne eke ni ko me ni ba wo ke nji enyo ni hele mi pele fa title na ke hale na wole manye je no ko bibioni ya ke bible le de che ka manye me ke manche me ni Yehowa de che ke chuoni e wone ba ne mi bi Yehowa jo mo mahale mi bi hewale e ja ke ne ba ne mi pa chele fa ya ke e hale nile ke dwemo ne ke ba wa ni wo twagan wo machine twa ni o manye abla ago chemeke nyeme mena shime mena chi ogba ni ma ogba na ma ogba manyeme ni pata abadaye wo manyeme ni pata abadaye wo ake manyeme ame pata na abadaye ya memi acho mi na akoko ajuyi adwanka manye be mi mene be mi di atupa enyo ni yo obi wo benkesani e ba ya atupa ni abo ame amanie shimita make wo manye na wole gbese manye ni kwese ne ene ma wie blofofio ake rumor eye but silence cannot be misquoted wo ma wole ngake ke nusajin e kaka truni ke fe din mokonya misquoted e wo min pa fai e ke na we cantona e ke chon gbese fio ke ho e wo no chon ke ho ona
na nyonwe ke wo bile no fia no ya no kwale mi ko bile ya no kwale mi e ba fe ha bo ile ake mo fia mo le ake ko bi nyomo anu kwale ni e ba fe ha bo ni ye mi pa manche ma afai mo ko be ni eyenga ni ke nga wale e wo ka wo bo manche na ha bo manye isa no bule le ba wo bo nga nwewa wo manye aha bo le jo ma wo fa chefe nwewa efe to mo gan egbe eja ke manche me bu manye me na me ka me ya ni ke manye wo he no no ba fe no ko e bo fe no ko cho aba fitable ni ke obewe power onyo odomochi e wo mi pa manye ma afai amedomo amena na enyo no na me ke sole ame haga ke gbese ile nche ewo na hye ake e ba bo a wo fen wo na won wo ke sole mo ke fa ipa mo ba nyese wo sole wo hale wo bi wala wo hale twa no manya ba ago meneme ni ma hogba na ma hogba engo na ka meneme mba ni mi yodase papa se manya na ba wani jedu engo na aja ke wo ye abada ye wo mi danu siake na ne awo wo nye ha wo kele ba tunu ni be na fe ni ma na egbe no wo ni wo bu ana o fa ne fi ko ni yo ni manya ma wie ni tra no manya fi wo no mena shi ogba ni ma ogba wonda cho felesh akan mene ogba ni wo ba yo da se ki han na Gbese shwe ni wo shwe o mene ba shwe wo yin da ne wo Gbese manye mene wo gbe Gbese manye me acho mi na de abrewa mi be je abrewa pe ni yo Gbese ma mi wo gbe da ne wo fo won ta o mami wo to wo yi ake mo papa na yo mu e akashi wo Gbese e wo beni wo na wonyi no ka ji mene yo mu fa mene che mi sister ake ba do moshi ki Gbese e fese mi shi yo mu ko e ake isi nyemi yo ne ni di manye e chani fole e yemi na to mi manye sa pema wakala yo sa pema o mi da yo washi mi so ma ka nyemi yo ake ne ba egbe fiji ami awo ne bu awona do penta boyedi e bu Gbese manye mana ne ka watu ni ka ye man se de nche e wo create platform ne ka ba fe pe na ne wo jenshi wo ye dwepe Gbese manye me wo ye dwepe wo jenshi every month e wo pure 20 Ghana wo ke ambo ko me de keto e ake wala ka wo benyi wana wonye ko ni e ko ba tuni shingbene inda ka wana mami e aka yomwe woto wo ya ka shi wiki ni mo ba yomwe ngo baba na yomwe ni mene nu aka ka ene kenu ba ni won je gbemba e wo mi da yomwe shi wa aka ya wonyi ni ba nye ekudowo ye Gbese e mi silekun mi hole wale ele boni alido ebu awona di Gbese aya no itu amani aba
Thank you.